Kanata baris nyawi cikumala dampyak gumragut lampai dinarung prapyak wata anggati
daripada sebelum Anda. Yang mewakili daripada 41 grup saya yang terhimpun di Perhimpunan Kota Palembang. Yang tiba-tiba dikatakan
Matur sembah nuwun. Oke, terima kasih. Inilah tadi kreasi-kreasi daripada 10 sanggar anak tari. Tepuk tangan dulu. Bermacam-macam ragamnya dikarenakan memang kita mewakili daripada 41 sanggar. Kemudian kepada bapak-bapak yang mau ikut berfoto bersama Ibu anggota DPR Provinsi, kami persilakan untuk dapat maju. Pak Haji Sam diaturi untuk maju ke depan, Pak Haji Suroso. Kemudian Pak Ketua Provinsi Pak Yuda, kami mohon untuk naik ke atas panggung.